tu na US isang curriculum te bang pu te kyu tung sak ta hiam che to nam tam pi te la ka nam chung ya no mangai khana a 1619 project hi 1619 project pen bang parang pai kha hiam che le tu ni le som le ko kuma New York tham te thesis khat parang pai kha project hi project ki angim na bu pi ke le amawi tup na bu pi pen bang hiam che le hi US tang to pen art phat ke den che to hi project ki ati mai ke le statement bu pi pen bang hiam che le hi US pen to kha sa ki som sa ki le gu kuma to a founding father te tung to na liberty le freedom bu pu a ki sal a ki phut gam hello hi US pen to kha zaguk som le ko kuma Jamestown a mi vom Africa atung ma sate tung ton pana ong ki sar khia ong ki phut khia gam hi chi to pen mau a statement bu pi ke le atim hi mek tham lo ina a claim tampi te la ka khat pen ma hiam chi le hi US how na ai ke le hi US lo chin na pen to silate hang hi chi to pe mau te amawi claim te la ka khat hi mek tham lo ina hi US pen racism to a ke khel thing nei lo ding gam hi chi pe amawi claim te la ka khat hi to cha to 1619 project e game to le to US e tang thu man tak pen ke le bu hi anina critical race theory hi critical race theory pen ba help pen hiam chele hi US pen systemically a racist pen gam hi mi vom ai ke le minority ne le nang pen ong ki oppress nang ong ki nang niam mi kang te be ki thune na mi kang te be tunun na opportunity ne na gam china hi mi kang te le hi US gam mu da na dinga mu na ma lo ideology ma lo hi abe sa huna hi le mi vom te sila hi mai mi vom te ki de dan mai mi vom te ki simmo ma mi vom te ki ning ma ma right to vote nga ke ma freedom te ne ke ma ai hang civil rights movement ke te to khem pen ong be hi phel hi to cha tu ai ken pen tu rai ta khon hi ai hang mau tu rai ta khon ha to abe sa hun dan ma ke ning niam na ke de dan na ki simmo na chi te pen om la hi achi ami mala khale ni om le to pen thu to hin chin to jang hi to ran ki bang lo te gen thei khangin ayang atang pia pen toran omlo hi chi heng ke bang mi vom te ki sim mo lai mi vom te ki dei dan lai kin niam lai opportunity nga lo ele ba hang tu lai taka entertainment a alo ching ai ke la influence atam zo te pen to imi vom te hi to cha to ten opportunity nga lo mo to te ki kin niam mo no mek tham lo wa minority te le immigrant te opportunity omlo kin niam ki dei dan chin hi US kama company zanga no khan ma te pen kwai ung na noi le kwai put hiam che le minority te le immigrant te hi toi cha opportunity omlo mo omlo hi ke press mo no ke press lo hi bek tham lo me kang te bek thone na opportunity na che le to imi kang I homeless te le kwai oppress kwai de da na ya no to bang om pe ma lo hi bek tham lo na nung kumina Black Lives Matter BLM movement ong lang ma hi mi vom te nun tana mera sa tak te bahang Chicago wa kal simpia boy na te bahang mau mera so bahang mau to ten kha ba do Asians like mera chinung de ina Asians like mera sa tak te le bahang mi vom ten Asian te asu khang na boy na te bahang mau kha ba lo bek tham lo nunga Georgia boy na bang pen athau ka pa pen mi kang te hiloina Middle East te hi je ki te to pen ung veng jaw ve bahang amoi narrative amoi propaganda te ki to lo changa tôi chăm ở bằng thua tới bằng khá vậy mi càng tên mi vòng tới hi khang na mi càng tên Asians tới minority tiếng hi khang na tới bằng con khá vậy mera sẽ đến na ai hang mi vòng lên mi vòng boy na mi vòng tên mi càng tới hi khang na boy na chỉ tới mi vòng tên Asian tới trong Asian là Asian chỉ tôi đang tới mong khá vậy ngay đâu đấy vậy tôi xem ngay bên propaganda là narrative na bek tham lo wa statistic cái cái mi càng tên mi vòng tới hi khang na sang mi vòng lên mi vom ten mi kang te ekele mi vom ten Asian te turan boy na te pen tam zo den hi to cha atomen chile hi critical race theory chi te pop amau I political vote nga na dinga le amau control te sem le le power ne sem le dinga a minority te le mi vom te pen psychopath ong ving how le ong beng wash now hilale to che te pen subjective truth bekina objective truth hiloina to cha mi pi te up the de mi pi te san the de mi pi te e bang chide ya up the sem le amao thu tom thu piang tom te pen amao e propaganda amao e ideology e kel amao e agenda to ki tuak denga to thu piang tom te pen ong kai khom de na amao to ki tuak denga pa khet ku te pai kheng be la poteng be la de to changa ma ong report pan de to changa amao report khem pe pen
bias vi ve ta bek tham loi na nung do ina hi Black Lives Matter organization na de nga akipia donation por khat te pen a phong da te ni na amau I personal de nga zang hi mena to pen om ke expo hi a khan nun bang pen million bang za yam khat in por khat le na zang ina to ain le na mun khat pen koi ta hyam chile mi kang te be bek 80% om na hi tôi chiang hi donation te na ngon pen mi mom te hu dia pai ma sa khol lo hi a pai jong por khat om khan ta ya tam zo pai ma sa khol lo hi tôi chia amao mi vom ten nun tana matter asa hi ma sa khol lo ina atomin chile amao I ideology ai kele amao I political vonga na dia nga mi te lung sim zo na ding le mi te lung sim kai zo na ding nga mok tum khara azat hi le hi tôi chiang hi te khem pe pen up khit ding hi pa lo hi aman jong adik jong om khan te aya tam zo dik lo hi to ki zoi ton ma ina nung de ina Illinois Board of Education ten bang bil khat phsm chile culturally responsive standard teaching china ama a propose na be hoi sak ma mena I sang te a diversity om sem the ding chida na ma gen in hoi sak ma mena tu hun te sang te pen mi kang te tam loi chianga mi kang te khiam ding ina minority se se ma te khan ding toile minority sana pang ten pen sanga ke belong chi to pen ma feel te ding chi to pen ma I propose dan he a thua be hoi sang ma a yang a result pen bang piang hem chele tu na sang se ma ding pen ki fit lo exam te pass lo hino lo joina mi kang to za phading Hispanic to za phading ai kele minority to za phading mi vom to za phading chida na pai zo tai na academic quality le education system quality pen ke sem ta hi toi chianga hi critical race theory chita podin again 1619 project chita pol pen koi mun dia kelem hil pi pen hem chele he left wing they stay pia he California chita pol te chang Illinois chita pol le New York chita pol kelem hil pi pen na stay pol khat tia adek de hi Florida chita pol Texas chita pol apen hi pen ke cancel ta hi atum na le tom na pen ba hyam chele gender identity hi ai kele sexual orientation LGBTQ+ ten bel gender le sex ki bang ke china bang le again nom na a ei thei dan ai kele ilai siang thoyong gen dan le pen leitung agenda ji khen na chi pen ni be kom hi nume le pasal to pen ei thei dan la ilai siang thong gen dan hi ai hang tu na ile tung ai kele culture pen bang gen hyam chile leitung agenda chi pen ni be khelo hi nume pasal chi be khelo hi unlimited chiang tanom lo u cha phathe hi chi to na to ideology pen to na isang te akil hi ta hi pek thamoi na Colorado state ya sang khara tan khat te pen bang kel yam chane mi khat na mu te aman ke nu me hing pasal ya chi ma si ama pen nu me hilo hi pasal hilo hi chinom na nu me van ane hang ke le nu me ya aso hang aman ke pasal hinga chele pasal hi pa hi to ma banga pasal van ane ya pasal aso hang aman ke nu me hinga chele ma nu me hi pa hi mi khane nu me hi ding mo pasal hi ding mo chi pe ama so pi le ama I nei to ke sai lo ama I tel bang ama I ud bang ama I choice chi tua na tua mu na tua ideology pen tu na sang te ke hi ta hi ito ki zoi ton ma nung ina Biden administration ten hi nu me le pasal jun buk te khen no lo ba government chi pen hi sang te amao tho song ai chianga Missouri College of Ozark ten amao hi Biden administration te pen thu khiao hi pek tham lo wa abe sa khani khathum lai na hi HR 5 Equality Act bill pen ong lang ma hi HR Equality Act pen apotham chiang ye te pen ahoi ma to ke bang hi ke de dan downloading diversity om the na ding le hi nu me te right ing chi ai hang hi Equality Act in pen nu me te I right so se le ai thu mi te jong ong su khama ma hi bek tham lo na Virginia a thong khara hi HR Equality Act to ke sai ma nu me te thonga pasal te pen ke po ke ina tu ke puang ni zan be ka nu me bang za yam khat ke bo ne toi chenga hi HR Equality Act ke chi te pen hi LGBTQ+ te I vo nga na ding chenga amau lung kim sa na ding a hi hin ayang top na tak chi ding a result a pe hin da pen siat lam be ko zo hi equality hin lo zo na equity lam ko zo ta hi ina toi chenga to banga policy te jong te again hi gender identity ke sai te pen tu na isang te akil tung sak zo ta hi na toi che tu hun te pen critical thinking chi te pen ong be tai na bang lang ma hyam che le feeling chi pen sang te kil tung sak ma tai toi che tu hun ai sang na pang te ke de tai na te pen hi adek dek race le gender identity to ke se ma pen sensitive ma toi che ama isang na hong hi LGBTQ+ to ke sai jong
นูเลนูปาเลปาเกเตนาตัวกิสายจงฮี Black Lives Movement ตัวกิสายเด็กกิสักโลนาจงมาที่สักโลนาของเกนขับเปิลมาเลยอามาอีไม้ตั้งอาซาจางเนี่ยปะโลว่าอารมณ์ตั้งพอเป็นตั้งเตลสิตันบังได้โดยเฉพาะแค่เป็นบังปนงไปอีสังเตปันอีมีเดียเตปนงไปอีพาสีเตปนงไปโดยเฉพาะตัวน่ะไอ้ทุกมีเป็น persecution บอสในจีเป็นตักสายตัวจันจันโลว่าบังปันกิตัวเดียมเจเลย digital ปันกิตัวเดียม media ปัน entertainment ปัน big tech technology ปัน school ปัน government มันกิตัวเดียมโดยเฉพาะตัวน่ะilaitung a definition of unity ilaitung a culture definition of justice definition of rights definition of equality chile ilai siang thoi definition pen ibang lo ke lebo toi changa to na pen lai siang thoi gen bang gen zo ding moi ke ilaitung i gen bang gen zo ding mo chi pen to hun tel ding hon tai te cha tu hun te ilaitung a ke mi te san thai ding mi te nek thai ding mi te pom thai dingเป็นกิจวัตรที่ยังหลายสิ่งที่อีกเกณฑ์บางจิตสังเอ subjective truth objective truth เอ subjective truth เอ ideology เอ belief system เป็นมีเรื่องเน็ตที่นี่มีเรื่องสันที่นี่งapprove เรื่อง evidence เรื่องอะไรสิ่งที่กายตัวคนที่ตายอะไรสิ่งที่เกณฑ์ดันที่เราจะอินไอยาเป็นเอ ideology เอ belief system เอ subjective truth เป็นดิกมอดิกโลจิเป็นหลายสิ่งที่ต่อสิทธิ์กี่ขนมเราจะนะอะไรเสียงทั่วเป็นอายาตัวกี่ตัวเรื่องกายกี่เปลือกที่สุดท้ายตัวคนที่ตายบางตัวบางพยายามจะเลยอามาตัวคนที่เป็น cancel culture จิตเป็นหลักมาไหมนะอย่าเด็กเด็กที่ big tech เตเลยที่ mainstream media เตเลยที่ big tech เตนะอามาอี ideology ไอ้เกเลยอามาอี belief system ตัวกี่ตัวเราตัวอะไรที่ political view และ gender identity ตัวกี่ใส่ที่ประเด็นนะนุ่งมาไม่นะ Amazon แต่หลายบุคคลขัดแบนไว้บางแบนยังจะเลยที่หลายบุคคลจะเป็น Christian category ปัญหาที่ gender identity ตัวกิจหินะถ้ามาอีอุ้มน้ำมาอี ideology ตัวกิจตัวจะมาแบนตัวบางมาอ่านในดังแต่ที่ไอ้ถูกนะตัวจงกิจหิตัวลงไปได้ไหมตัวที่ใช้สมาบังอาเซนแต่ละมาก็มาที่หลายเสียงตัวเป็นอากิสิมเทโลเดียงแอปแคมเปญปัญหามาแบนตายเลยตัวที่ตัวเป็นอากิปันนาที่ปัญหาดังจังตัวสะสมลงไปเท่มั้งองไปเดียงเบอร์เจลองไปเทเห็นจีนอำนาจทุนแต่อี persecution จีเป็นทุกมาสเตหลายด้านนะตักษาทั่วกิตัวเลี้ยงขอขับเกยเทมันแต่ที่ Western nation นะมั้งว่าไอหางเดียจีสมาบังอ่ะ big tech เตปัน media เตปัน entertainment เตปัน school ปัง government ปันเป็นองไปเทยังไงagain เตอะไรนะเจสูเบกลัมปีเจสูเบกทุมันทุตักนัดจีเล่หนังมีเดียแพลตฟอร์มแข่งเปิดปัญหาองค์แคนเซิลเด้งองค์แบนเด้งตัวนั้นตัวแกใส่หลายโบนัสบอลเล่จวบขององค์เปิดเด้งจีด้านขององค์ตรงเทไอ้แกเล่ที่นู่นเลยนู่นปาเลปะ LGBTQ+ แต่เป็นนักซัพพอร์ตเกียไอ้แกเล่นักเต้นสักหน่อยแกเล่ในพาสต้าไลเซนองค์กีหลักสักเด้งจีตัวนั้น policy ของไปเทคนที่ตายตัวเป็น again แต่ไหนไปขี้มั่วเห็นอ่ะตัวน่ะอุบนาตัวกิจเลยเบียงนาตัวกิจตัวดันเลี้ยงแบบอมนายแค่ไอ้ห่างที่ political view และ gender identity ตัวกิจเลยที่ social justice ตัวดันเป็นต่ำมาแต่ที่ตัวนั้นอากิเบนมั่ว Twitter ปัน TikTok ปัน Instagram ปัน Facebook ปัน YouTube ปันอะไรจงตัวนั้นอากิเบนเป็นต่ำมาแต่ตัวเช่นในดังแต่ไอ้อุบนาและเบียงนาตัวกิจตรงตัวดันลงไปเท่านี้เลยตัวนั้นเกณฑ์แต่ปะตาหัวและลุงที่หมอหัวยาเกณฑ์ที่เปลี่ยนมาเลยใช่นะไอ้ทุกมีแต่ข้อพอหัวและเด็กที่อีสานอีเสียเตียงจีแคมเปิลเดี๋ยวพับเด็กสังกัดเต็มอีเสียเตียงจีแคมเปิลจงอุปคิดได้ปะปะแล้ว government เตอีจีแคมเปิลจงอุปคิดได้ปะปะแล้วมิงเดี๋ยว mainstream media เตจีแคมเปิล only port แคมเปิลจงอุปคิดได้ปะปะแล้วที่จีตัวอากิพอกสังน้ำอย่างไรเฮ้ยนักขลังตัวบางคอนเทนต์ตรงแต่ในบทบาทและ subscribe และ follow second line และ share second thank you God bless you